Acara ini disponsori oleh Pamirsa manajemen RSUD Wangaya sampun ngawit mencikang kahanan rumah sakit, termasuk ngauhin bed ring ruang IGD. Mencikang ring mekatah wangunan taler kelaksanayang, mangder ruang IGD presiden sayan akeh ngayahin pasien. Direktur Utama RSUD Wangaya Ana Agung Ngurah Widya Semausang, raumangkin IGD RSUD Wangaya wantah madue 13 bed. Wilangan inucap kekantenang kantun kirang, sayang sareng sayan akeh nyani kewentenan pasien, sani keayahin ring IGD ring galah ungkuran. Sani mangkin pangrau pasien arahina 3 dasa kantos petang dasa diri, nanging bed sani kasiagayang wantah 13 bed. Rite pengan mangkin pacang kawohin malih 5 bed. Panincapan inucap dados nyani ngawinang ruang admission miwah ruang pendaftaran kapindah ke lobi. Ruang admission miwah genah pendaftaran sadurung nyani angge ngahen perawatan pasien IGD dados nyani wilangan bed sani sayaga ring IGD RSUD Wangaya wenten plekutus bed. Pawawahan wilangan bed mejanten muatang SDM miwah serana sanisida nyokong. Rahumangkin RSUD Wangaya kantun kapialangin oleh kewentenan SDM. Sangkaning dokter sani ngamong ring IGD patut madue sertifikasi khusus. Sadurungnya nih RSUD Wangaya sampun ngerincikang antuk ngelimbakang kahanan rumah sakit. Sangkaning kantun kapialangin dana tur nampenin pandemi COVID-19 panglimbakan master plan rumah sakit Duen Pemkot Denpasar puniki durung kaurati becik nanging raumangkin risampun pandemi matilar pai ketandani muali pacang maut saha ngeruruh dana saking pihak ketiga untuk ngewantu prebeu pewangunan rumah sakit punika. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.